du Rwanda nicyo gikorwa cy'imikino cyonyine kigera mu ntara zose z'u Rwanda kandi kigakurikiranwa n'abanyarwanda benshi badasabwe ikiguzi na gito, muri make bikaba ku buntu. Muri uyu mwaka rero biragaragara ko ubuzima bw'igare bwagarutse kuko abantu bari benshi Remera kuri Kigali Arena ahari hagiye gukinirwa agace ka mbere. Mu mwaka ushize muri Gicurasi TOUR du Rwanda yari yabaye mu bihe bidasanzwe by'icyorezo cya COVID-19 ku buryo ntawageraga hatangirira cyangwa hasorezwa isiganwa, ndetse ntiyageze mu ntara y'Uburengerazuba. Ni ku nshuro kandi ya kane iri siganwa ryabaye riri ku rwego rwa 2.5 nyuma y'atataheruka yegukanywe n'abanya-Eritrea Merawi Kudus mu 2019 na Nathaniel Tesfazion muri 2020 ndetse n'umunya-Espagne Christian Rodriguez. Uyu Tesfazion arahari uyu mwaka aho biteganijwe ko azakinira Androni. TOUR du Rwanda ni irushanwa ryatangiye gukinwa mu 1988, yabaye mpuzamahanga kuva muri 2009 aho yashyizwe ku cyiciro cya 2.2 kugeza mu 2018. Itandukaniro ry'ibi byiciro byombi riba ko mu isiganwa riri kuri 2.1 amakipe yemerewe gutumirwamo arimo ayo mu cyiciro cya mbere World Tour atarenze 50% y'amakipe yose agize isiganwa, n'amakipe yo mu cyiciro cya 2 Pro Continental Teams, naho isiganwa riri ku cyiciro cya 2.2 ryo amakipe yemerewe gutumirwa nayo mu cyiciro cya 3 gusa bita Continental Teams, n'amakipe y'ibihugu byo ku mugabane irushanwa riba ryabereyeho. Kuri iki cyumweru tariki ya 20 Gashyantare 2022 nibwo hatangiye irushanwa rya TOUR du Rwanda rizenguruka igihugu mu gihe cy'iminsi 8. Abakinnyi bagabanyije mu makipe 19 yaturutse mu bice byose by'isi babyukiye mu muhanda wo kuri Kigali Arena bakora intera y'ibirometero 4 aho buri wese yagenda gukwe. Muri iyi nyubako ya Kigali Arena aka gace ka mbere kahereyemo ni inyubako ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 10,000 bicaye neza, ikaba iya mbere nini y'imikino mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ndetse ikaba mu 10 za mbere muri Afurika yose. Ni inyubako ifite uburebure bwa metero 18 n'ibice 6 uvuye ku gisenge, yakira imikino ya basketball, volleyball, tennis na football ikinirwa mu nzu, ikaba ishobora no kwakira ibitaramo, inama mpuzamahanga, ibiterane n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ni ubwa kabiri TOUR du Rwanda yatangiriye nyuma y'iya 2021 ubwo agace ka mbere kerekezaga i Rwamagana. Muri TOUR du Rwanda y'uyu mwaka wa 2022 polisi y'igihugu yari maso aho rwose yiteguye guherekeza amagare mu bice bitandukanye by'igihugu no gukurikirana ko umutekano wo mu muhanda wubahirizwa neza. Mu butumwa bw'inzego zitandukanye, abaturarwanda kandi bibukijwe ko icyorezo cya COVID-19 kigihari, bityo bakwiye gukomeza kwitwararika ku mabwiriza yo kukirinda mu gihe bari gukurikirana irushanwa. Alexandre Geniez w'imyaka 33 yegukanye aka gace nyuma yo gukoresha iminota 4.41 arushije Restrepo Jonathan we wakoresheje iminota 4.47. Hanyuma kandi ushobora kwibaza uko abanyarwanda bo bitwaye. Uwitwa Uhiriwe Byiza niwe waje imbere kubera ko yakoresheje iminota 5 n'isegonda 1.44. Ku wa mbere ariho ku munsi w'ejo biteganyijwe ko hazakinwa agace ka 2 kazahagurikira i Kigali kagasorezwa i Rwamagana. Simeon Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali muri TOUR du Rwanda. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro
ririmo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu /iwacu home care /rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya, mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.